В последней книге Откровения Paskutinėje apreiškimo knygoje мы видим слова Господа Иисуса, mes matome Jėzaus žodžius, как Он обращается к Ефесской церкви. kaip jisai kreipiasi į Efeso bažnyčią. И там написано ангелу церкви. Ir ten parašyta bažnyčios angelui. И принято считать, что ангелу это пастору или епископу. Ir yra manoma, kad angelui tai Обращение. reiškia kreipimasis skirtas pastoriui arba vyskupui. Но также есть мнение, что это всей церкви. Bet taip pat yra nuomonė, kad tai galėtų būti skirta visai bažnyčiai. И кто помнит, что Бог говорил к Ефесской церкви? Ir kas prisimenate, kas buvo pasakyta būtent Efeso bažnyčiai? Пастор, вы помните? Gal pastorius prisimena? Да. Там интересные слова. И там Бог говорит о том, что Он говорит, я знаю твои дела. Ir ten yra įdomu žodžiai. Ten Dievas sako, aš žinau tavo darbus. Он говорит, я знаю твой труд. Aš žinau tavo rūpestį. Он говорит, он знает там, где тебе тяжело. Ir jisai sako, aš žinau ten, kur tau yra sudėtinga. Но ты продолжаешь быть верным. Bet aš matau, kad tu vis dar esi ištikimas. У тебя есть определенное терпение. Tu turi tam tikrą kantrybės lygį. И Бог замечает все детали, даже когда нам тяжело. Ir Dievas pastebi visas detalės netgi tada, kada mums yra ypatingai sunku. И Он говорит, я это все вижу. Ir jisai sako, aš matau visą tai. Но в то же время Bet tuo pat metu Он говорит, имею против тебя. aš turiu kai ką prieš tave. Ты оставил первую любовь свою. Tu palikai savo pirmąją meilę. И я думал, почему так происходит иногда в жизни верующих людей? Ir aš galvojau, kodėl kartais taip gaunasi tikinčių žmonių gyvenime. Почему христиане иногда остывают в отношениях с Богом? Kodėl gaunasi taip, kad krikščionis ataušta santykiuose su И Dievu. что может причиной быть этому? Ir kas galėtų būti viso to priežastimi. Я думаю, это не происходит сразу, знаете, как процесс, как в семье, например. Aš nemanau, kad tai vyksta iš karto. Tai yra procesas, kuris vyksta labai Kada- panašiai kaip šeimoje. Семья, муж и жена принял решение о разводе. Kada vyras ir žmona priėmė sprendimą skirtis, Это никогда не происходит за один вечер. tai niekada neįvyksta per vieną vakarą. Это зачастую долгий процесс, Tai dažniausiai trunka labai labai ilgai. когда отношения мужа или жены начинают охлаждаться, Kada žmonos ir vyro santykiai ataušta. когда куда-то уходит уступчивость, Kada nebelieka noro nusileisti. когда происходит какая-то невнимательность, ссоры. Kada vyksta daug nesutarimų ir nėra dėmesingumo. Есть целый процесс. Tai yra labai ilgas procesas su daug sudedamųjų. Я думаю, точно так же и в отношении с Богом. Aš manau, kad labai panašiai yra ir santykiuose su Dievu. Когда люди теряют отношения с Богом, Kada žmonės praranda santykius su Juo. это не происходит в одно мгновение. Tai neįvyksta per vieną akimirką. Это бывает постепенно. Tai vyksta palaipsniui. Сегодня я стал меньше читать Слово Божие. Šiandien aš perskaičiau mažiau В šventojo какой-то rašto. момент я стал меньше молиться. Kažkuria akimirka pradėjau mažiau melstis. В какой-то момент пришла усталость. Kažkuria akimirka aš tiesiog jaučiausi Trudности pavargęs. какие-то. Arba turėjau kitų sunkumų. И постепенно, даже незаметно для себя, начинаешь отдаляться от Бога. Ir labai po truputį, savo nepastebint, tu pradedi tolti nuo Dievo. И причины, как я сказал, могут быть разные. Ir kaip aš sakiau, priežastis galėtų būti skirtingos. Но сегодня я хочу коротко поговорить Bet šiandien norėčiau trumpai kalbėti о такой причине, как религиозность, замена веры. apie tokią priežastį kaip religingumas, kuris pakeičia mano tikėjimą. Когда я говорю о религиозности, Ir kada aš kalbu apie religingumą, я имею в виду исполнение определенных обрядов, aš nekalbu apie tam tikrų papročių vykdymą традиций и даже служения. arba tradicijų laikymasi, arba netgi tarnystę. Но в этом всем нету отношений с Богом. Bet visame tame santykių su Dievu nėra. Нету живой веры. Nėra gyvo tikėjimo. Вы понимаете, о чем я говорю? Ar jūs suprantate, apie ką aš kalbu? Давайте откроем одно местописание. Это второе послание Коринфянам, 13 глава, Norėčiau, 5 kad стих. mes atidarytume antrą laišką korintiečiams, 13 skyrių, 5 eilutę. Здесь написано так. 2 Коринфянам 13:5. Antras laiškas korintiečiams, 13 skyrius, 5 eilutė. Испытывайте самих себя, верили вы.
Patikrinkite patys save, ar laikotės tikėjimo. Самих себя исследуйте. Ištirkite pačius save. Что это значит испытывать самого себя? Ką tai reiškia patikrinti save pačius? Один из переводов говорит о том, что мы должны проверять себя. Vienas iš vertimų sako, kad mes turėtume tikrinti save. И Бог говорит, проверяй себя, Ir Dievas sako, tikrink save, испытывай свое состояние, tikrink savo būseną, что у тебя внутри. kas yra tavo viduje. Знаете, я сегодня поклонялись мы, я почему-то вспомнил, что я уже осознанно, как иду за Господом, без малого 18 лет. Šiandien šlovinimo metu, kai mes visi gėdojame ir meldėmės, aš kažkaip pagalvojau, kad paskui Dievą seku sąmoningai jau 18 metų. Я пережил присутствие Бога где-то в 15 лет на христианском подростковом молодежном лагере. Nes Dievo artumą aš išgyvenau krikščioniškoje stovykloje tada, kai man buvo 15 metų. И я вам скажу честно, за эти 18 лет много всего было. Ir aš galiu pasakyti jums sąžininkai, kad per tuos 18 metų labai daug visko įvyko. И я переживал разные моменты с Богом. Ir aš išgyvenau labai skirtingus momentus su Dievu. Были моменты, когда я молился, но моя молитва была «благослови, благослови, благослови». Buvo momentai, kai aš meldžiausi, bet visa mano malda baigdavosi tik tai palaimink, viešpatie palaimink, palaimink ir dar kartelį И palaimink. в какой-то момент я останавливал себя и понимал, что какая-то молитва превратилась в какую-то религию. Ir aš tada save sustabdydavau, nes aš suprasdavau, kad mano malda pavirto į kažkokią religiją. Я никогда не думал, что в протестантов может быть такое, знаете, как состояние, как религия. Aš net negalvojau, kad protestantai Drugих, galėtų может, būti tokioje конфессия. būsenoje kaip religijoje, nes tai turėtų būti turbūt Но kitose потом я понял, это konfesijose. может случиться с каждым человеком. Bet po to aš supratau, kad tai gali atsitikti su absoliučiai bet kuriuo žmogumi. Когда живая вера меняется на какие-то формы. Kada gyvas tikėjimas pasikeičia į kitas formas. У меня были моменты, когда я читал Библию, и это, знаете, как успокоительное перед сном. Mano gyvenime buvo momentai, kai aš skaičiau šventąjį raštą, bet tai buvo kaip raminamieji prieš Ты einant не можешь miegoti. уснуть, Tu negali užmigti, ты ставишь аудиобиблию, tada tu įsijungi audio Bibliją и ir labai gerai сразу užmiegi. уже спишь. Tiesiog iš karto. И это бывает. Ir tai būna. Знаете, я переживал моменты, когда я погружался полностью в служение. Ir aš išgyvendavau tos momentus, kada aš visiškai pasinerdavau į tarnystę. Я много трудился. Aš tikrai labai daug dirbau ir И stengiausi. я даже замечал в себе, что я был чересчур требовательным к другим людям. Ir aš pastebėdavau, kad aš būdavau ypatingai ir netgi per daug reiklus kitiems žmonėms. Я старался, чтобы мы все служили ревностно, Aš labai stengiausi, kad mes visi labai energingai чтобы мы не tarnautume, опаздывали, kad niekas iš mūsų nevėluotų, что мы делали, как говорит Библия, все делайте как для Господа. kad mes viską darytume taip, kaip parašyta šventame rašte, viską kaip viešpačiui. Но в какой-то момент я начал чувствовать, что я отдаляюсь от Бога, Bet kažkuria akimirka aš pradėjau jausti, kad aš tolstu nuo Dievo. несмотря на то, что я Ему много служу. Nepaisant to, kad Я aš jam žертвую tarnauju время для labai Бога. daug, aš aukoju jam labai daug laiko. Я много молюсь, Ir tikrai labai daug meldžiuosi. но я внутри это чувствую, что это все, как, знаете, как неестественное, как искусственное. Bet savo viduje aš jaučiu, kad visa tai yra nenatūraliai, lyg tai būtų dirbtina. Поэтому Слово Божие говорит каждому из нас: испытывай себя. Todėl šventas raštas sako, kiekvienam Находи iš mūsų момент tikrink в своей save. жизни, чтобы посмотреть на свое сердце. Susirask momentų savo gyvenime, kad galėtum žvilgtelti į savo širdies Не vidų. превратились ли мои отношения с Богом в какую-то религию или форму, Ar mano santykiai su Dievu nepavirto kažkokia tai где уже religijos нету давно forma, Бога? kur Dievas senokai nebėra. Можно много молиться, но при этом не иметь отношений с Богом. Nes galima labai daug melstis ir tuo pat metu neturėti santykio su Dievu. Можно физически присутствовать в церкви, но сердцем быть далеко от Бога. Galima fiziškai būti bažnyčioje, bet savo širdimi būti labai toli nuo Dievo. Можно в прославлении петь Господу, поклоняться Богу, но в то же время поклоняться чему-то еще. Galima šlovinimo metu labai daug giedoti, Или melstis, кому-то. lenktis Dievui, bet tuo pat metu galima lenktis dar kažkam kitam. Можно много служить людям, но Galima при этом не labai daug иметь любви. tarnauti žmonėm, bet tuo pat metu neturėti meilės jiems. Можно не молиться и не читать Библию, но иметь вид благочестия. Galima nesimelsti ir neskaityti šventojo rašto, bet tuo pat metu turėti labai tokią Dievo baimingą išvaizdą. Можно
делать много добрых дел, Ir galima daryti labai daug gerų darbų. заниматься благотворительностью, Užsimti savanorystę ir kitomis socialinėmis но это veiklomis. делать ради себя или для себя. Ir visą tai galima daryti tik tai savo arba dėl savęs. И я верю, что каждому человеку периодически надо иметь такое время обновления с Господом. Ir aš tikiu, kad kiekvienam žmogui reikėtų periodiškai turėti tą laiką, kada jis atsinaujina su Dievu ir Dieve. Я верю, не случайно мы все собраны в Доме Божьем под названием обновления. Aš manau, kad ne šiaip sau mes visi esame susirinkę Dievo namuose, būtent tuose, kurie vadinasi atsinaujinimas. Нам всем нужно обновление. Nes tas atsinaujinimas reikalingas kiekvienam iš mūsų. И в своей жизни у меня даже была такая практика, как перепосвящение Богу. Ir mano gyvenime buvo netgi tokia praktika, kaip persišventimas Dievui, tai reiškia Когда ты любил dar kartą arba Бога, pakartotinis ты служил pasišventimas. Ему, Kada tu горел для iš Него. tikrųjų mylėjai Dievą, tu jam tarnavai, tu degėjai dėl jo. Но в какой-то момент, возможно, с возрастом, со временем уже, Ir kažkuria akimirka, galbūt su laiku ar su amžiumi, твои отношения превратились в религию, tavo форму. santykiai, jie pavirto tik tai tam tikrą religijos formą. И это милость и благодать от Господа, когда человек, он осознает это. Ir tai Dievo malonė nuo viešpaties, kada žmogus gali tai suvokti. В какой-то момент говорит себе: стоп, Ir kažkuria akimirka pasakyti я не savo, могу stop, так, что-то не то. aš taip negaliu, kažkas yra netinkamai. И это хорошее время просто перепосвятить свою жизнь Богу. Ir tai yra labai geras laikas pašvęsti save Dievui pakartotinai. Я посвящал свою жизнь Богу. Nes aš tikrai pašvęsdavau savo Но gyvenimą что-то Dievui, произошло в моей жизни. bet kažkas buvo atsitikę mano gyvenime. И я нуждаюсь в перепосвящении. Ir Я man хочу reikia еще раз pašvęsti save посвятить dar себя для kartelį. Aš Господа. noriu Искренне. pakartotinai pašvęsti save viešpačiu ir noriu padaryti tą labai nuoširdžiai. И Слово Божие говорит, что только Бог обновляет. Ir šventame rašte parašyta, kad atnaujinti gali tik tai Dievas. Надеющиеся на Него обновятся в силе. Nes tie, kurie pasitikė juo, jie bus atnaujinti jėgoje. Библия говорит, что Бог, Он не против нас, Он за нас. Šventame rašte parašyta, kad Dievas nėra prieš mus, jisai yra už mus. Я верю, что Бог, Он заинтересован в каждом сердце. Aš tikiu, kad Dievas yra suinteresuotas kiekvienoje širdyje. Даже если кто-то потерял эти близкие отношения с Богом. Ir net jeigu kažkas prarado tuos artimus santykius su Dievu, Слово Божие говорит, что Бог уже доказал свою любовь по отношению к каждому из нас, отдав своего Сына. И мы сегодня будем вспоминать об этом. šventame rašte parašyta, kad Dievas jau įrodė savo meilę, atiduodamas savo vienturtį sūną ir mes truputėlį vėliau tai prisiminsime. И если кто-то из вас сегодня что-то почувствовал, что, возможно, что-то было услышано, сказано про меня, Ir jeigu kažkas iš jūsų šiandien išgirdote arba pajutėte, kažkas buvo pasakyta būtent apie jūs, Бог, Он никогда ничего не говорит, чтобы обвинить или навязать чувство вины. Dievas niekada nieko nesako, Это kad так tiesiog делает дьявол. apkaltinti arba suteikti kalties jausmą. Taip daro šėtonas. Дьявол заставляет нас чувствовать себя виноватым, отверженным. Šėtonas priverčia mus jaustis kaltais, atstumtais, А Бог, Он желает, чтобы мы, наоборот, приближались к Нему. o Dievas kaip tik Amin. nori, kad mes artėtume prie jo. Amen. И есть некоторые вещи, которые я обнаружил в Слове Божьем, и моя какая-то практика в жизни, как мне помогала вот в какой-то момент останавливаться и проверять, испытывать свое сердце, свою веру. Yra tokia rašto vietos, kurios padėdavo man tinkamų momentų sustoti, suprasti, kad aš nesu visai tame kelyje, Может, это kuriame будет turėčiau полезно būti ir кому-то из padėdavo вас. man atsinaujinti. Galbūt tai gali būti naudinga kažkam iš jūsų. И есть несколько вещей, как мы можем проверять свои отношения с Богом Yra keli dalykai, kaip mes galėtume patikrinti savo santykius su Dievu. и что-то менять, если что-то не так. Ir galbūt kažką pakoreguoti, jeigu yra netinkamų dalykų. Вам интересно? Ar jums įdomu klausyti toliau? Хорошо. Labai džiaugiuosi. Тогда первое. Taigi, pirmas dalykas. Это притча 4:23. Taigi, patarlių 4:24. Здесь написано так. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Labiausiai saugok savo širdį, nes iš tos širdies yra visi gyvybės šaltiniai. Важно себе задавать вопрос, что сегодня наполняет мое сердце. Yra labai svarbu užduoti savo klausimą, kas šiandieną pripildo mano širdį.
Как правило, когда люди отдаляются от живых отношений с Богом, Kaip taisyklė, kada žmonės pradeda tolti nuo gyvų santykių su Dievu, часто обнаруживаются какие-то заменители. labai dažnai galima rasti tam tikrų pakaitalų. Немножко видосиков, Truputėlį video, немножко пошлости, матов, truputėlį keiksmažodžių ir где-то каких-то неприличных сцен, truputėlį суеты. rūpesčių. И знаете, это по чуть-чуть, вот незаметно. Ir tai vyksta po truputėlį, nepastebimai. Точно так же, как люди теряют отношения между мужем и женой, оно постепенно происходит. Lygiai taip pat kaip žmonės, vyras ir žmona praranda Как santykius накопительное tarpusavyje, tai va, tai vyksta po Капля, truputėlį, капля, lašas po lašo, А потом происходит взрыв. o po to vyksta sprogimas. Точно так же, знаете, и вот всякие горькие корни. Ir lygiai taip pat yra su tom visomis karčiomis Когда мы šaknimis. позволяем или напитываем свое сердце чем-то тем, что не угодно Господу. Kada mes leidžiame netinkamiem dalykam, kurie visiškai nepatinka viešpačiui, įeiti į mūsų širdį. Есть еще одно местописание, это второе послание к Коринфянам, 6 глава. Dar viena švento rašto vieta, tai antras laiškas korintiečiams, 6 skyrius, И 16-17 стих. 16-17 eilutės. Какая совместность храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И поэтому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Ir kaip suderinti Dievo šventyklą su stabais, juk jūs esate gyvoje Dievo šventykla, kaip Dievo pasakyta. Aš apsigyvensiu tarp jų ir ten vaikštinėsiu, aš būsiu jų Dievas, o jie bus manoji tauta. Todėl išeikite iš jų ir atsiskirkite, sako viešpats, ir nelieskite netyrų daiktų, tuomet aš jūs priimsiu. Интересно, что я вижу здесь некие границы, Įdomu, kad šiandien aš matau tam tikras ribas, где Бог говорит, не прикасайся к нечистому. kur Dievas sako, neliesk nešvarių dalykų. Ничто не может быть тьма и свет в одном. Negali būti šviesa ir tamsa viename. Ты не можешь быть идолопоклонником и при этом в близких живых отношениях с Богом. Tu negali melstis stabams ir tuo pat metu turėti gyvą santykį su Dievu. Он говорит, не прикасайтесь, Ir jis отделитесь. sako, nelieskite tų dalykų, atsiskirkite. Это какие-то действия, которые зависят от нас, от Него. Ir tai yra kažkokie veiksmai, pilnai priklausantis nuo mūsų, ne nuo И jo. Он говорит, тогда я приму вас. Ir jis tada sako, va tuomet aš jūs Тогда galėsiu будут priimti. отношения. Tuomet mes turėsime santykius. Поэтому первое – это храни свое сердце. Todėl pirmas dalykas, tai saugok savo širdį. Библия говорит, что это наша ответственность, это моя ответственность. Šventame rašte parašyta, kad tai yra mūsų atsakomybė, tai yra būtent asmeniškai mano atsakomybė. Давайте мы, может, немножко будем харизматами. Скажите, это моя ответственность. Norėčiau, kad būtume truputėlį charizmatiški ir galėtume pasakyti, kad tai yra mano atsakomybė. Хорошо. Наша ответственность фильтровать, что попадает в сердце мое, Taigi yra mūsų atsakomybė nusifiltruoti, kas patenka į mano что не širdį должно попадать туда. ir kas neturėtų tenais patekti. Будьте радикальными в этом. Būkite radikalūs. Я сам, и tame. до сих пор, я сам иногда сражаюсь. Ir aš pats iki šiol vis dar kovoju su šitais dalykais. Иногда там, я же как бы с Богом, ничего страшного, что там какой-то проскочил пошлость или мат какой-то. Ir atrodo, tik aš esu su Dievu, nieko Na, baisaus, меня jeigu это не kartais влияет. nusikeikiu ar kažkokius kitus dalykus padarau, tai manęs neįtakoja. А потом я чувствую обличение. Bet po to aš jaučiu, Tak kad не Dievas должно mane быть. teisia ir sako, kad taip nas būti Bog. neturėti, nes mumise yra И это Dievas может огорчать Святого Духа. ir tai gali įskaudinti šventąją dvasią. Вторая вещь. Antras dalykas Будь искренним перед Богом. - būk nuoširdus Dievo akivaizdoje. Вторая книга Царств, 22 глава. Antroje karalių knygoje, 22 skyriuje, 26-27 стих. 4 Samuelio antroje knygoje. Здесь написано так. С милостивым, второе царство, 22 skyrius, с nuo милостивым 26 iki ты 27 поступаешь eilutės. милостиво. С мужем искренним искренно. С чистым чисто. С лукавством по лукавству его. Su ištikimu tu elgiesi ištikimai, su taurių galiūnų tauriai, su nuoširdžiu tu elgiesi nuoširdžiai, o su sukčiumi gudriai. Нам так важно быть искренним перед Богом. Mums labai svarbu būti nuoširdžiais Dievo akivaizdoje. Вот когда я говорю о осознанности,
Ir kada aš kalbu apie sąmoningumą, я, бывает, себя ловлю на этом. kartais aš save pagaunu tame pačiame. Как я могу петь песню Богу, там, я отдаю тебе всю свою жизнь. Kaip aš galiu giedoti Dievui, kad aš atiduodu Возьми jam visą всё, что savo у меня gyvenimą, есть. viešpatie paimk viską, ką И aš так далее, и turiu. так далее. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. При этом я далек от Бога в отношениях с Ним, и я не готов даже на какую-то малость Ir tuo ради pat Него. metu aš esu taip toli savo santykiuose su juo ir esu nepasirengęs net patiem mažiausiam dalykam. Не надо мне молиться Богу о том, что я так Его ценю, я так поклоняюсь и так далее, и так далее. Дифирамбы. Nebūtina melstis Dievui ir jam kartoti, kad aš jį labai vertinu ir giedoti kitus ditarambus. Если у меня есть какие-то проблемы в отношениях с Ним, Jeigu aš turiu kažkokių problemų savo santykiuose su juo. и я себе говорю, пусть моя молитва будет честная. Ir aš savo sakau, tebūnė mano malda sąžininga. Господи, я впал в какое-то идолопоклонство. Viešpatie, aš kažkokiu būdu pradėjau У меня есть lenktis проблемы в tavams. отношениях с Aš turiu тобой. problemų У santykiuose меня su есть какая-то tavimi. зависимость. Aš turiu kažkokią slabый. priklausomybę. Aš esu silpnas. Я, возможно, стал раб какого-то греха. Galbūt aš tapau vergas vienos Библия ar говорит, kitos кто кем побежден, nuodėmės. тот тому и раб. Biblijoje parašyta, kas yra kuo nugalėtas, tas tam yra vergas. И мне вместо того, чтобы надо восхвалять Бога, мне надо каяться перед Ir Ним. galbūt vietoj to, kad man garbinti viešpatį, visų pirma, man reikėtų atgailauti jo akivaizdoje. Бог говорит, если мы придем к Нему, Бог Он не отвергнет. Dievas sako, jeigu mes ateisime Если pas мы jį, jis исповедуем niekada свои грехи, neatstums mūsų, jeigu mes išpažinsime То savo Он, будучи nuodėmes, верен и праведен, простит и tuomet jisai очистит от всякого būdamas греха. tikras ir sąžiningas, jis mus Зачем apvalys мне nuo bet быть kokios лукавым nuodėmės. перед Богом и Kodėl говорить, aš Господи, как я Тебя люблю, если есть какие-то проблемы? Ką man būti nesąžiningų Dievo akivaizdoje ir sakyti, kad aš jį myliu, jeigu aš iš tikrųjų turiu Но я problemų сейчас su не juo. говорю об исповеданиях веры. Bet aš dabar nekalbu apie Потому что tikėjimo есть время, когда išpažintį. действительно тяжело, и я верой исповедую, что Ir iš я люблю tikrųjų kartais Господа. būna sudėtingų momentų ir tuomet aš tikėjimu išpažįstu, kad aš Dievą myliu. Но я сейчас говорю о лукавстве или лицемерии Bet перед dabar aš Богом. kalbu apie veidvainiavimą Dievo akivaizdoje. Когда Бог обличал ангела Ефесской церкви, Он говорит, имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Kada Dievas sakė pastabas Efeso bažnyčiai ir sakė, turiu prieš tave už tai, kad tu palikai savo pirmąją И Он не meilę. просто обвиняет или осуждает, Ne šiaip savo kaltina arba nuteisia, но Он дает выход. bet jisai parodo išeitį. И там написано «покайся». Ir ten parašyta, tu gali atgailauti. И он, кстати, так я сейчас открою. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою, так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Nes turiu prieš tave tai, kad tu palikai savo pirmąją meilę, todėl norėčiau, kad tu prisimintum tą vietą, iš kurios kritai, atgailautum ir sugrįžtum А pas если mane. не так, я скоро приду к тебе. O jeigu ne taip, tai aš greitai ateisiu pas tave. Бог дает выход. Dievas parodo išeitį. Бог желает, чтобы мы восстанавливали отношения с Dievas Ним. norėtų, kad mes atkurtume santykius su juo, Но также Бог дает некие сроки. bet tuo pat metu Dievas duoda tam tikrus terminus. Если не так, то я скоро приду к тебе. Jeigu tu nepadarysi taip, kaip aš sakau, aš ateisiu pas tave greitai. Меня это местописание берет немножко в страх. Bet šitą vietą rašto mane šiek Чтобы tiek мы не išgazdina, пренебрегали благодатью Бога. kad tą malonę, kurią mes turime, mes vertintume ir nesielgtume su ją bet kaip. Библия говорит о том, что благодать Бога ведет человека к покаянию. Šventame rašte parašyta, kad Dievo malonė jinai veda žmogų link atgailos. Поэтому вторая вещь, это, Тогда которую я вопрос для себя Давикас. извлек, это будь всегда искренним перед Богом. Kurį aš savo supratau, kad aš turėčiau būti visą laiką sąžiningas su Dievu. Если у тебя есть проблемы в отношениях с Богом, не надо говорить Богу, что у нас с тобой все хорошо. Jeigu tu turi santykius su Dievu, tai nereikia jam kalbėti, kad pas mane su tavim Dieve viskas yra Открывай gerai. свое сердце, исповедуй Ему. Reikėtų atverti savo širdį, reikėtų išpažinti taip, kaip yra. И Он говорит, с искренним Бог поступает искренне. Ir jis sako, su sąžiningu Dievas elgėsi sąžiningai. И, извините, может, затянул. И Последняя отляските, gal aš последняя truputėlį вещь, которая kalbu мне per ilgai. помогает иногда быть осознанным перед Богом. Bet paskutinis dalykas, kuris man padeda būti sąmoningu Dievo akivaizdoje, Никогда не угадаете. niekada nespėsite. Я назвал ее так. Aš vadinu ją taip. Если что-то меня не устраивает, если есть какие-то проблемы, то измени что-то в своей жизни. Jeigu tau kažkas nepatinka, jeigu turi kažkokių problemų gyvenime, tai pakeis kažką tame savo gyvenime. Просто измени что-то в жизни своей. Tiesiog kažką pakeisk savo gyvenime. Я когда-то услышал такую классную фразу для себя. Aš kažkada išgirdau frazę, kuri man tapo labai artima.
все, что вы не меняете, вы выбираете. Viskas, ko jūs nekeičiate, tai jūs tą pasirenkate. Потому что то, какие мои отношения сегодня с Богом, это выбор того, какие они были вчера. Nes tai, kokie santykiai su Dievu yra pas mane Понимаете? šiandien, tai yra mano pasirinkimas, kurį aš padariau vakar. То есть, если я вчера не усердствовал, если я не ревновал и не приближался к Нему, то вряд ли я буду сегодня гореть для Него. Tai reiškia, kad jeigu vakar aš nesistengiau prie jo priartėti, nebuvau nuoširdus ir energingas tame, tai šiandien pas mane tų santykių Если ты nebebus. чувствуешь, что есть какие-то проблемы у тебя в отношениях с Богом, с твоей верой, Jeigu tu jauti, kad tu turi kažkokių problemų santykiuose su Dievu ar savo tikėjime, то сегодня хорошее время, чтобы что-то изменить. tai šiandien yra ta gera diena, kad galima būtų ką nors pakeisti. Чтобы завтра ты был в другом месте. Kad rytoj tu galėtum atsidurti kitoje vietoje. Почему это важно? Kodėl tai yra svarbu? Почему важно нам иметь живые отношения с Богом, живую веру? Kodėl mums svarbu turėti gyvą santykį su Dievu? Я недавно наткнулся на текст Писания, что Библия говорит, благодатью мы все спасены. Aš neseniai radau tokią šventą rašto vietą, kad mes visi И išgelbėti это per не от malonę. нас, Ir tai priklauso чтобы ne nuo никто не mūsų, хвалился. kad niekas negalėtų to Это Божий pasigirti. подарок каждому из нас, Tai yra вечная жизнь Dievo с Ним. dovana kiekvienam iš mūsų, tas amžinas gyvenimas amžinai su juo. Она не когда-то будет, она уже есть. Ir ta dovana ne kad kažkada bus, mes jau turime ją Если dabar. мы примирились с Богом. Jeigu mes susitaikėme su Dievu, Но там интересно, есть такое слово. bet ten yra toks labai įdomus žodis. Благодатью через веру. Malonė per tikėjimą. Мы спасены по благодати, но через веру. Mes esame išgelbėti malonę, bet per А если tikėjimą. нету веры? O jeigu to tikėjimo nėra, Это уже вопрос к пастору tada kyla Николаю. klausimas, Будем ли мы pastoriui Nikolajui, ar спасены mes по būsime благодати, но если у išgelbėti нас не будет веры? per malonę, jeigu mes to tikėjimo Живой веры, neturėsime. не Jeigu религии. neturėsime gyvo Не какие-то tikėjimo, ne исполнения обрядов, religija, ne не какие-то kažkokių pareigų формы, vykdymas, ne tam а tikros живые formos, отношения с bet Богом. gyvų santykių su Dievu. Поэтому, Todėl, если что-то не так в моих jeigu отношениях с kažkas yra Богом, negerai su mano santykiais su Dievu, измени что-то. pakeisk ką nors. Для кого-то это может быть Kažkam tai что-то galėtų начать būti делать ради Господа. tiesiog pradėti kažką daryti dėl Dievo. Если ты никогда не вставал рано, начни вставать рано для Господа. Jeigu tu niekada anksti nepabūsdavai, tai pradėk pabūsti anksti dėl viešpatės. Сейчас Эвелины нету, я немножко похвалу ей в ее адрес. Dabar Я nėra Evelinos, tai galiu truputėlį ją pagirti. встаю обычно, как детей отвожу в садик Камилу. Aš pabundu anksti ir dažniausiai Pol 8, vedu Kamilą į darželį maždaug po 8 arba pusę А 8. тут недавно начал замечать, как не встану, Эвелины куда нету ее. O dabar pradėjau pastebėti, kad kiek nepabundu, Evelinos jau nėra. И потом, как оказалось, она говорит, а я уже несколько недель, просто у нее время с Богом, уединение. O jinai po to pasakė, kad pas mane jau kelios savaitės, kad aš turiu laiką su Dievu, kada aš pasišalinu ir vat mes liekame vienu du. Несмотря на то, что я знаю ее сейчас состояние, и не просто ей. Nepaisant to, kad aš žinau jos būseną dabar ir jinai Служение, yra sudėtinga работа, labai, jinai там, turi семейные tarnystę, дела, jinai turi физические darbą, состояния jinai yra tarnystėje ir Двое yra tam детей tikras fizinės маленьких. būklės, plus yra А du это labai всё maži выматывает. vaikai. Она И работает высоты в ей аниматорстве, это знаете, подарите. как это все соки выжимается за 1 час. Jinai dirbo, Детки маленькие, аниматорство это, не знаю как. jinai dirbo animatoriais ir per 1 valandą jinai atiduoda visiškai visą save. И я просыпаюсь, а ее нету. Ir gaunasi taip, kad aš pabundu, o jos šalia Я jau думаю, nebėra. она чувствует, что если она не будет жертвовать время для Господа, Aš manau, kad jinai jaučia, kad jeigu jinai neaukos savo то laiko станет не лучше, viešpačiui, станет хуже. tai geriau nebus, bus tik tai dar blogiau. И это ее цена в отношениях с Господом. Ir tai yra jos kaina, jos Но если santykyje что-то su не Dievu. устраивает, начни что-то или измени что-то в своей Bet жизни. jeigu kažkas netinka tau, tai tu pradėk kažką daryti arba pakeis kažką savo gyvenime. Возможно, кому-то надо взять пост. Galbūt kažkam reikia paimti pasniką. Недавно, в то воскресенье буквально, была прекрасная тема на эту. Kaip tik praeitą sekmadienį Мысль. buvo nuostabi tema susijusi su šitą mintimi. И, Господи, я сильно люблю покушать. Ir У нас, viešpatie, кстати, aš на iš домашней группе tikrųjų было такое, labai знаете, mėgstu как pavalgyti mūsų namų grupelėje. групповое būdavo исповедание taip, покаяния. Buvo toksai grupinė atgaila. Но при этом Bet tuo pat metu мы не стоим на месте. mes nestovime Мы toje что-то pačioje делаем. vietoje, mes kažką darome.
Поэтому, возможно, кому-то надо найти духовного наставника. Galbūt kažkam reikia surasti dvasinį Так mokytoją. много людей, которые Арба сегодня ментору. сами с Богом. Tiek daug yra žmonių, kurie šiandien yra su Dievu И у patys них нету savaime. никого над ними. Ir jie neturi nieko virš savęs. Кто может поправлять их? Kas galėtų juos truputėlį Кто может pataisyti? показывать им слепую зону в их жизни? Kas galėtų parodyti jų Где akląją они уже zoną jų где-то их gyvenime, занесло куда-то, а они не чувствуют или не видят этого. kur juos užnešė kažkur į И netinkamą это pusę такое ir jie to благословение, когда nejaučia есть savo какой-то лидер, gyvenime. наставник или Ir tai пастор, yra toks который didelis может проговорить в твою palaiminimas, kai жизнь. yra kažkoks pastorius arba kitas vadovas, kuris galėtų pakreipti tavo dvasinį И, возможно, gyvenimą. вам надо найти такого Ir galbūt человека, jums reikėtų rasti tokį кому вы žmogų. будете исповедовать Tas какой-то грех, žmogų, kurio возможно. jūs pasitikite ir kuriam galite Просить išpažinti какой-то savo духовной nuodėmę, поддержки. iš kurio galėtumėte paprašyti dvasinio palaikymo. Возможно, вы боретесь с какими-то трудностями, которые вы чувствуете, что вас давит эта плита, и у вас нет уже сил. Galbūt jūs kovojate su tam tikrais sunkumais ir jaučiate, kad tai yra kaip sunki Но в plyta, то же kuri время atima звучит каждое paskutinės jūsų воскресенье, jėgas. пастор открыт к тому, чтобы служить людям. Bet tuo pat metu mes girdime, kad pastorius kiekvieną sekmadienį sako, aš И esu когда ты atviras, kad спрашиваешь, а ты galėčiau обращался tarnauti к пастору žmonėms. хотя бы за советом Ir kada каким-то? tu paklausi, ar tu kreipėsi А į чё я pastorių буду bent его jau gauti kažkokio беспокоить patarimo. по Bet пустякам? žmonės kartais А у nusprendžia, тебя kad jie жизнь nenori рушится. trukdyti pastoriaus tuo pat metu, kai jų gyvenimas griūna. Просто начни что-то менять в своей Tiesiog жизни. pradėk kažką keisti savo gyvenime. Возможно, кому-то надо начать читать Библию по плану. Galbūt kažkam reikia pradėti skaityti šventąjį raštą pagal planą. Или начать служить, что-то делать Arba для pradėti Господа. tarnauti ir kažką daryti dėl И ты не заметишь, viešpaties. когда ты Ir tu начнешь net служить, а Бог nepastebėsi, начнет kad kai tu сверхъестественно решать pradėsi твои проблемы. tarnauti ir Dievas pradės po truputėlį spręsti tavo Но klausimus. очень важно, чтобы все это делали мы Bet осознанно. labai svarbu, kad visa tai būtų daroma sąmoningai.